Hai guys, jumpa lagi dengan Markibar. Mari kita ketawa bareng. Selamat. Ya Horio vani sa kafi mana Naruto pagi-pagi mau kabong bisa. Ada sawa gele boy famu ibe kau kafi afi daripada le samena. Alio faki. O ade wafa. Agar syekh. Aduh, wasa ba ihoy. Una ya mu de kumi fana na de ba pemilihan. E cuma ni fili daerah de ba. Naruto kai bakal lakunya ke. Lama budi si martopil kai bakal lakunya ke. Foma bukan fa'a. Hana bulu du. Si Drubo sa foma tak dukung. Tapi kan Sony fili dah jam sana. Lemu kita fili daru-daru. Fili sama sabal. Na yao basa fa'a. Hanya jame kefi ke kuadra ni fili kula. Ada di susah-susah ba politik panuada. Ule jimane salah wasyofan anu korupsi. Jalo korupsi ya balik bermetana lagi virak ba pemilihan. Ya bisa icat nanya lo baka calawan lo baka calaw. Murus ke daya itu no panua. Hei bisa mana lu kita halik kedanya hafa balororo ha? Bisa na yau ko la bebe la roro fana ru dala waya gifi la be kana dala tahal. Ya bisa ni wa mu ada balik. Amai dola pelibani sabe amai ba TPS ko kada. Tapi boy ini tak ada buasa itu ba aji mandi biadri. Pokoknya vina ya fae. Ubi khara jilima fa. Khagu kijima ma khura. Akhala bu abi hau beli suara. Buru lima fa kunya kidani lurus aku saya. Buru limana butatu irami fonada. Na ibedo do raita banalu. Bisa wa. Mau bilang guto sabe. Ana le pengalaman dek bacino lumalu. Ana wa gua bila guto. Hal ini rabajino lumalo, waktu la korupsi ira. Berita, tahali kuragifi, aji mani boli suara da, tamanu, isa lo labe gidania, buru lo tafilira na ladi yo labe kuragifi, baru danya, la fanga buli gigifi rana momona ira la usahat kelalu ya bisa. Kibe gifinya malah maju ya lo, karena aku sekacin. Lebih ula bale hufa, yang penting boi, dola limani ada kayomo, kali 500,000. Berarti vele 2 juta mato. Mana ada kebaji mau? Cuka godra seken bale, tali mafari. Ya iya, pero curu dengan fana nomor bala ilai la udah lawa kife mabu tola nama nak bana kalaya. Tengah berusaha kuda saya balik yang penting mau berkeras suara. Leuli mau raba suara. Nah soal kala mana kan urusara kadro. Si mana juga? Jangan masa urus sama siapa yo bayi jai bermehura sekit tola mana te kiko berhura le bak. Ahori kife wabeng. Lalu dania bawa forma uhale kife kedra calon kepala desa. Uhale kedra kife fif. Fali mau saya ke wasa bayi. Fali mau umanfaat ke dengan baik. Dia masuk akal ko. Dan kife daru batal suara melulu dan. Nah soal batal tengah urusanku. Yang penting jujur dah forma ufilira. Juga honraku si bohong. Si mana ada? Ya iya jujur dege wow. Ya ira kan mula dona suara. Tapi nasi mana caramu berarti rugi ira. Nah batal suaramu berarti rugi ira. Mau tema kife. Sementara suara lu terhitung. Mengerti dah uku dah siapa ya? Ayolah ma. Enak orang ira kuda. Yang penting boi tafagalu-galu si dodo dahura. Na forma labi ko da kife ba forma ta cuko ira. Na soal batal tengah urusan kada urusara yawa urusara. Yang penting lu talaksana ke tugas. Sia-sia suara masa. Silo wilang. Yang penting we ai chora ku pemilihan hak dan era. Hana ya le sekila mana ya cukup beko.